Hello, what's up guys? So, natakaroon diri sa may GMC dapit guys, no? Gikan ta diri nag-drop off o time check alas 5 na guys. So, mag free ride na ta guys. Lapo-lapo area lang. Magsugod tag pangita diri ng dapita. So, dinani na to gayon guys. Let's go. Dedicate this song to you, my beautiful people, my beautiful people. Come and sing along, yeah. Here I got a song for you, my beautiful people, my beautiful people. Come and sing along, yeah. There are many things we can do. Motor boss. Perasa deh bos, bos, perasa deh kak, free ride lah, dali, kanto tika, mau lagi kanto lagi, mau malay mo ipasakay, okay, kaya lo apa, mau kay imong gikon, imong gipasakay siya, baik ka na rin naog. Katong isakyan mo. Anya? Ninaon na lang ka. May puga la. Jote mo gikan? Ato ra ka sakay niya. Kunya nasugatan niya yang kauban pod. Ninaon na lang ka. Ninaon na lang ka. May puga da. Kamao po ka mo kan ba mo bigay ba? Oo. Mau ninaog na lang. Mau ninaog na lang ka. Oo. Ato taagi sa kuwan sa Caltex nga ganan. Oo. Asa mas dolog diri ta magi. Oo. Asa nga kilay. Ikaw asa man mas dolog lagyan. Ari tagi diri. Sige. Derita. Maglakaw ron ta kabus. Gikan dito sa imong ginaugan, maglakaw ron ta kapadong sa inyo. Ara kage. Mato ka dito sa parkingan. Nya sakay ka padong dire. Ari ka? Oke. Sige bos, may problema na. Ha? Mau ninyo kan dire? Sige, salamat ha.